November ni ni sang ni som ni pali in rin ni ania bazar thlir tu te chibai ule tunlai khovel chanchin thar zinga US in than pui chungchang le Israel in Hamas le Hezbollah te dona chungchang chu khovel ngai ven berania thuthar dang hanom thin ma se khalkal berle kan riat chak ber chu heng thil pani te hian ni mizo te point heng te hi kan ngai ven berani lo point kan riat chak tak zinga mi chu an ni ve ve a chuti lai chuan American tamber chuan an ram in thlan pui bo ruak chu an in to thu le president ta na tling thei pani Kamala Harris le Donald Trump te chu atu ve ve po tling sela an be sei sang vak lo ve ve ni in an soyani Associated Press le NORC Center for Public Affairs Research ten an zir chian na tunla US politics bo ruak in then vela wang hian kumin president in thana hian tu po tling sela US ami puiro rel na din mun chu atlak niam tho tho an ringa US voter zinga zat ve zet te chuan tramatlin chuan US a mi puiro rel na din mun chu amaya tlak niam an rin thu an soya hari supporting se democracy kalphung chu atlak niam ring tu za som li chuang anom tho ani heti la hian American mi pui za som ser izet chuan US in thlan pui bo ruak chu nin noman ti to thu an soya engpo ni se US in thlan pui campaign vor to pathleng chho meka tun thaninga ka le thole ni maya vote thak turan ni to a chuti lai chon makta doi tam takin vote an thak zo to a thak me ka nom boka US in than pui chanchin thar in thlir ko le thuak thuak teang mishing zinga thalei lung han rap masa pani zinga pakhat arab nu nung jok bas aldrin chuan Donald Trump support thu apuanga Trump hnuaya anram chuan thil tum be seina le thil thar mu chuan na lama mason nan nei a be sei thu a sei Aldrin chuan kumsom nga liamta a Apollo 11 mission manga Neil Armstrong nen thalei lungan han ra duna wangle an tho na lama ni wangin wan sang lamina ngai to na la hle a kumsom ko palimi ni to ma se Aldrin thu soi hi mitam tak ngai ven alania America hi tumdang lam tak nei ngamania be seina ne na malam thlir thin chakna ro pui tak nei ani zalen taka ngai dan puan chu naram zalen taka pol din naram zalen taka chet vel naram mani khovel mishing te tana thil thabera om theina na mala thin nam kan ni a kan ram shroi tu de wan sang lama be seina malak na le ro man na hian du thu asam lo hle ani ti in tamaro rel na hnuaya khan space lama malak na in ngai poimo hlo hle a min ti lom hle ani president Trump hnuaya US Space Force din ani a kan ram him na lam po in ma son hle ani ti in President Dana Trump du chan na soi Trump tran tu pol zinga tel khovela pa hausaber Elon Musk chuan ni $10 makta duai khata sem chua wangin Pennsylvania kota thu boya nei ti kan puang to a ninga ni kha kota an ko hun ani a mase Musk hi kota akal man lova Judge Angelo Foglietta chuan Musk hi kota ama in lan turani ti asoya in lan lo ma se thu boi danga siam sak du lova chuti lai chuan he thu boy hi Pennsylvania state a soi lovin federal court a soi turin ati ta thung district attorney Larry Krasner thu boy thelu soina hian Musk a ukil Matthew Haverstick chuan Musk chu pa boy lu tuk tak mai ani wangin court a in lan man lo ti asoya Judge Foglietta po hian ni e boruak long rocket ship manga ron kalin he building a hian ron tum theilawani alo ti ve bok Marxian Trump campaign puina hian dollar makta duai za som pakua seng to ni in soyania khovela pa hausaber Marxian kum sang ni som poruk in thlan pui khan Democratic Party candidate Hillary Clinton tan dollar sanga alo tho to a hei ba ki chu US in thlan puya candidate puin sum mala tho mi alo antia kumina ero Trump tan campaign ni nama pokal chuaka asum po seng na sa hleani Democratic Party candidate Kamala Harris chu US milar howin an durana moti mai turani a zai thiam lemchan thiam le milar sang sangin an support thu an soi chuak zela nimin khan Avengers sa achang tu te Mark Ruffalo le Robert Downey Jr. te point Harris an support thu an soi chuak vele ta a Mark Ruffalo chuan exa post siamin kan thu reng ringot chuan kan chan na sa don lutuk Project 2025 me chenau pai chungchang climate change, LGBTQIA+ rights, zirna, zirlaite barulsak, Affordable Care Act, Social Security, nunchan natur vaccine,
hengte hi tun in thana kan vote in a hril turani atia Scarlett Johansson te Black Panther star Danai Gurira tele Chris Evans te po in Harris an support thu anon soi vele to bok ani celebrity zinga Harris tantu te hi soisen lo ani to a Leonardo DiCaprio te Sarah Jessica Parker te Drew Carey Eminem Andy Cohen Ben Stiller Willie Nelson Cher Mandy Patinkin Mark Anthony Mariska Hargitay Lizzo Anne Hathaway Geraldo Rivera Neil Young Purna Jagannathan Dave Bautista Jennifer Lawrence Billie Eilish Jennifer Lopez an tamlutuk to ani henghogian social media follower an nga hlom hle a Harris campaign committee tan chuan thamon puitham an ni hial ome Trump in celebrity supporter nei lo ani big lova YouTuber boxer in leta Jake Paul te lemchanthiam Drea Di Matteo te US comedian Tony Hinchcliffe lemchanthiam Mel Gibson John Snyder Jim Caviezel le midang engmozatin Trump an support thu an soya chuti lai chuan celebrity supporter lama chuan Harris hian ne na chang ni inalang US in thlan pui chanchina Democrats lam hian celebrity te support an hlo viawa achan po Democrats lam hi thiangzau party an ni wang ni inalanga chuti lai chuan celebrity te support na mu hnem wangin president candidate ten tling khel lo ti chu kumsang ni le somporuk in thlan puya Trump Hillary Clinton ne na po khana lang chiang hle ani tunhaya YouGov poll in America mi puitenga idanan laka chuan za som pakhat te chuan celebrity te thu soya wangin an vote tum an ngai tu thale ni an soya abak za som riat pakwa te chu andang lam chuang lo ni na langa heti lai hian za pasari te chuan an ngai san celebrity te support a piang candidate an vote ve mai ti an soi ve bokani mi pui ngai dan la tu rin kai ber zinga mi Rasmussen reports chuan swing state zinga Pennsylvania Nevada le North Carolina Traman ma ruai an tia Pennsylvania hian Trump hian za somli pakwa mu lain Harris hian za somli pasari amu meka Nevada po Trump hian point ni in ma ruaya heng state pani ta hi kumsang ni som nia Trump chaklo na Joe Biden a chakna state te an nia kumsang ni som ni in thana swing states zinga Trump chakna omchun North Carolina hian Trump hian point thumin ma ruaya za som nga mu lain Harris hian za somli pasari amuani Detroit khopuya Muslim chen tamna Dearborn Mayor Abdullah Hamud chuan Muslim te chu president in thana andu thlanna thiang tak mga vote thak turin hriat tir Trump le Harris ten Arab American voter te hui tu ni tuma na satakan be mek lain tran big nei lo Hamud chuan an mi le sa te chu andu thlanna mga vote thak turin asoma Gaza le Lebanon a Israel malak na chu US ina puya wangin tunin thana hian Arab American te chuan US Rural Mek Democratic Party an du lo pha ni in alanga heti la hian kumsom thum palia upa Arab American zinga politics a palangsar tak Hamud hian US Arab te chu vote thak ngei tur le an ngai dan chiang takata langam turin a hriat tira tu zong nge vote tur ti ero a soilang lawani heti la hian ni zan khan Trump hian Dearborn a hian Arab American hruai tu tenen Yemen mi ta restaurant pakhata income na hun an nei dona he restaurant banga hian Trump poster anta na sa hle a Arabic tongin remna le monna tan Trump vote ro ti enziak ani heti la hian Democrats lampo anom mai big lova he restaurant bulmaya hian truck pakhat an din tira abanga chuan Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thalak lian pui chona ain tara Trump Netanyahu hena Israel chona na zoro se ti ina cha ti anziak bokani Tucker Carlson na komna Trump chuan Elon Musk le Robert F Kennedy Jr te chu a sarkara na poimo tak thok theyan ni abe sei thu a soi Carlson hian an na bik tur sei lovin Musk le Bobby Kennedy te hi sarkara mi poimo an ni theyang em ti ina zota Trump chuan te reng mai ti ina changa Trump hian Musk hi a sarkara ni na poimo cheltira tum thu alo sei zau to ani US President in than chungchang hi soithia mahara US media te khon an tran lam an soi thangar ngara an tran lo lam an soi chengar ngar boka an zawai mai nan bias emoti turania Harris tran tu an tamzoka
chung ho chuan Harris thatna le Trump diklo na chau antar langa Trump tran tu lam point chu ti tho chung media te thu le hla chu khovel mun danga media te poinan lak chon ani lo theilowa chu wangin engber hinge dik ti hriata har em ani Democratic Party tran tu zinga mi ni alang Forbes in mi puing ai dan an lak hun bera chuan rampuma Harris chuan tlem te in ma ala hruai an tia an poll hun ber result a chuan Harris hian 49% a hmuwa Truman 48% a hmu an tia hetiani chuan voter som zinga pakhatin ngai dana thak chuan inthan result a danglam dor theya chu wangin swing states an poimo don an tiani bazari lo thira wangin kan lo me